Koddewe bakagwa omwekumire ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga mwebale milimo mwebale okuyiya mwebale okutetenkanya mwebale kubanga mwekuuma jokoma okubanga subscribing channel eno jokoma okubanga munange ofuna ebisingawo nona ko lwale nsobola okubanga neyungibwako mikwano jange bato bakulu banange muli bato bange bano bato bange lwakuba ndi katona nti yanamba nze bande tankulamba linda ayenge kitofona ko lwale nsobola okubanga neyungibwako bato bange era nga tujja kubanga tuwaya mu kumpola mpola era bajja kubanga batwandulira ameina mulala asobola okubanga atukobera kujenvuddewe ni nani ye ndijja kubanga nsokera owa muganda wange ono baba amena neirobozi neyanza sebo amaya ninze Mugabi David Kasuda Vice wabula agali yesente baba agali yesente ninze David Dariki Uganda omwana wa mama omulalati yesebo webale mino muganda wange kale sebo webale okuyiya kale sebo so we nawo nija kubanga era nchokira wa muganda wange ono yena asokubanga atulamusako mbala muise ino abali kutubona n'abali kutuwuliriza amaina gena ninze omulangira ate era nga ni mulongo Tenwa Ivan Vice agali ya sente ayenga nga tuize muli milo lokuli ya sente bantegera muli na lyeveta Prince Lotenz Uganda Prince Lotenz Uganda. Okay. Sebo. Mzee yono mzee Vice ono yazala abana babiri muri balongo. Yes. Omulongo wundi ali wai? Mulongo wundi tumusekeyo. Aliwo? Tumulese yaliyo. Okay, muwala. Mulenzi. Yena mulenzi. Ni waiswa. Non. Kuyiwe nole nanu gwe basikiza. Nizo gwe basikiza yesebo. Niwe wali ku kontana. Wali naligo. Yani nizo gwe basabira yesebo. Okay. Mpegane kiroto kino kidaki kyokubanga mwezula nti mwena mwino okutandika endongo okubanga muzeyi wemu. Munange ekiroto ekyo kuva buto bwange. Wena jante mbona muzeyi ngalumba bidonge eyo. Zenera kyandida mbira nkuze nakyo. Ngadi ni sawa na sotandika zeno okufulumya nemba baba. Ayi kwa blanti muzeyi atwendeze ino okusoma. Era bwe twenda kuemba kwa ibe musoke musome. Alusibu kine kyagwirewo yatuvuire ku maiso era nga tulina okuba olwemba olumulaga nti twantuyindiye okwemba takindi yali ya magombe yali musagalo kati wali mukyakomekayi nakola senior 4 ku isomero waleeta Bright Future yaganiwa kalire eyo Bright Future ne yaganiwe kaliro ndidi bulungi yesebo so kati boba otuse senior 4 ebibuzo byaize wabise obokali ebibuzo bikali kuira bikali bya kya musanvu ne byaize bya kya musanvu yesebo ayi ngoka yenda okweyongera yoba olukwenda olungi ino ngotwere ko okwemba kuno nenda kuba engineer nekiroto kyange era kitegeza nti nokujja erevu yesebo kati akasente osubire ndi kayinza obaawo akasente twawulira ku bantu abeyama yesebo kubeyama esawa dino waliwo ko yali atukiriza oba bakali kutandika kutukiriza tukirazagana nabo ku masimu era nga basubiza nti epo soka stabira buli kimba ja kukitereza okay mo muri muze kitawulwa ni muze wange omulangira Simba ni manager Siringi yesebo kansolo kubanga wene wanera mbozako ni muganda ngono muganda wange wanyisebo olwendongo gizulotya amazima gali nti kuva mbuto babo yanendeze ino okwemba kati ngeyo tyamaawo sadoyo mugenzi mwebaze ino ngakobati kicho singe ino okwenda kukola nkwati nenda kuba mwembinge ye ati nembera mungu aye kyewunisa naye ngayene no okola meimu ngamemi ngembeirede twawayanga obwembo obwo aye ngeyo mwembiga singa nkwene akaserako wametange dikenzo kati nikata kwati nemya mukulema ready kenzo eranga mwembera mungu ngatuka mbantu akobati tyamaawo bembere mungu bwenemba bampa ye 10 era mu amani nindo bwankoba ngatidema aho nezulire ndi nsobola okolachi okwemba akuba kisinga kuninga muzeyi wange tasoye kumbona ku ngankolaki nganya omuzindalo nganemba muzeyi ajira okufanga okali mukalifu myako kulwemba werelola baba
muzeyi awona ngeza tagama kuweli kumwana muzeyi yenga akoba nenda musome mufuka ba engineer ba doctor abajasi katinga ekintu kyokwemba atunigamu katinga koba ati bwe namba manise nensinti okwemba kuli musente ndete mwina talent eyo tumwida kusoma kati yakoba ati musinge kukola ki kwene gyambitabo nga by the way embedi ye waka kwa muzeyi abakubanga nembedi ngaita koba nti mwana wange embedi jo kube kwa tijja kubegesa mbede kubanga mwana yegembeire muyinzo okutamirirayo nganze bunatamirirayo mwade wangu kusoma mava kusoma mwera kukuba mbede aye buti wano obulero mbuyinzi za amani yawo ajiro kubona okwemba kukwetagisibwa ngano kusobola okutuwerera ati kulimba era emiko jali yagema mukusemba yiwano ajiruwere ngalo ajitwa ajikuba bene emikolo gino jabe ngafuna nga mulwaire nga ajiba wa mwajemba ngada bidongo ngati dambeire akuja kwembera ku bidongo esebo ngo jatwa yembe na jana yemba ku ebukoli eyo mbampagira bandi za amandi nsobola okwemba engalo nga bali kuwagira nga bali wagira muzeyi David mwene najira mchufani kya muzeyi wange ana kuba abantu endongo eyo nabaleka nga basimye ino oloba ko waba inunula nti banange nikwemene badi nayi muzeyi mulwaire oba na kwambana muzeyi abala muise ino asindi kenze mutabane kuba itasoboire kuida mumbo mu kifani kye era abantu bambagira ino mwana nasima ebukoli eyo yesebo awo weni mwatani ko kubanga mwira mu kimwe tamani twafuna momentum yatwa motivated akwanti kitufu sobola okwemba bwe tubanga tulina confidence sokwemera mu bantu nagima muzina na memingo lwemba nayembe bitufu byene omuntu yasima yagema ko kumi yakampa mutima musimu ati oyembi twafuna motivation akati kitufu so okola ki okwemba ya tusokera kunjo jamu tutakola ki twafulumya olwemba era shoot man mwebaza kadigida oyo yatukubira olwemba olukutunda ati kubugerere usado oyo muna ni muzeyi wange yena yamwenda ino enemba da muzeyi dali ningi yesebo esawa dino mwali mufunyanku kwaiteka eria oli okulobera abantu okwira mu nemba oba mukali kitegeere ekyo nti singa badiramu omuntu naida naira mu lwemba lwa muzeyi esano waliko okugumata wasobola osiba omuntu oyo oba mpegano sayo notukali muna mukali mukuze kubange sano mukoze ki mukuze muzeyi yaleke nemba ki ningi yesebo abantu bayida kutandika obukire nemba da muzeyi bakole ki badiremu ekira mwani sose mwakola ki mwakirowoozaako so kati tidya omwali oba mufunya amagezi ago koba nti omuntu alina ogula olwemba lwa muzeyi memale alwiremu oba aye kyenda kubasoga abasoga bo ngabo betegeera bo ngabo kati tusobola kumemba lwa muzeyi no editingamu no kubana musoga nakuwagira era dako bati sebo oyembe naye olwemba olu twadibulire olwemba lwa mugenzi yefuira era we nawo oyina bere ku TikTok oko nabona aka video eriyo omwembi timwogere maina yabayegesa kwa abantu nti nzi mutano wabeisi yana fulimi olwemba luno mu lwage tijja kulwogera aya abantu bajira okola bachingabo nani ifa batufu bene era kyendi batandise omukola ku TikTok eyo bakulaga nti muno okwenda amasanalaze aye yaviireyo omwembi oyo yeye tanti ni mutabani wabeisi omutuufu era olwemba lwange luno olusoka era yatera olwemwe yatayo lulwe lulwe aya abantu lawulire sound ene ya fulime yife nga babona nga malobozi nigo malobozi ngafana ga muzeyi wife so kati abo bamutandika ku ate ife family ife kuzana kya tuyamba njo bakatoka akoti pa wategea oti oni mutabani omuzi oni muwala we oni niukanda kubuza nigani amena go nigani amena otegea otegete oni gundi ono mutabani ga gundi ono be kati empegano embeire dino di munumba yesebo esawa dino yesebo mujja kusigalanga mujja nado nga muzeyi wabeira alina ekibine ekyembeire mujjajanga mukuboba yesebo embeire okusinzira nti omulimu muzeyi gwabafuna musena erituwerera tiso akudisulawo baba omulimu gwa muzeyi gwino okujja mu maiso assignment buyala abasika buyaleka tibasulira kintu kiyata era practice yatandise muzeyi yali akoze ekibine ekyembeire bacheta team base esira kirema team base ezira kirema era yaje okufanga olwemba lwasembe yo okukupa olete ezira kirema olwemba olo obatu yali amazo olufulumya yesebo ni lwasembe yo okuba memala glorious memala avamula mu mwense kati obulwere buno nani yali okunga muzeyi obulwere buno bumutandika obulwere bwa muzeyi obuzibu bwatandika mu ngiti tutategera
ife tujja okutegera muzeeyi nti mulwere beitha olwamaze senior fault ebibuuzo okuwa okwira akaawo twajja kumukola gwalina munkana geeyo ayi muzeeyi yajja okwira onakunga oti bana ntanza okuwulira bubi munda mule ndikubona nga bwentaamu ekintu mbalagala kati ngandiguda kati munange tuba tukaali awo nakunga diti musadde ndange nkola ki ngezimba abantu batandika okuba ati muzeeyi beeyisa afunye sente omusaadde nga ngenderigenda omusaadde afunye sente era abakwada omusaadde nakudina afunye sente omusaadde afunye sente asoze ati obunene butandikire ku nda yasoose okugenda ku mubiri baba kumbe nga yena idiye kiri mu ayi nga mazima gene omuntu ayigedde olw'esente tuswagedda ku nda temashinga na mubiri tuswagedda nda enluba yalikweyiga ate nga mu enderi kuluma kati muzeeyi yajja kuwawo yajja ku mwidwaliro basikaninga nga munda mulimu amaadi mangi kati bamukuba kuku n'empiso bana muzeeyi ajja okwira aka nga bitabwika ino ati bana obweyi bwontabukira ati idi oba nakola ki oba naawona twedde abasadde bakubate ekidaada abogera nga buli omu ayogera bibi era baleeta obulezi n'obulezi bwidanda bekidaada yanwa musaadde waitu sabo yaba oti aterere munkwawo abantu twajagania omusaadde ekidaada kiziire munendakayeera muyakola eti amwana mumane tujja okukizuula tutibutwa nga kiri too late nga kyamala okusa ekibumba n'ensigo era ebyo byetubwoyini nabyo olusaavire mbulamu muzeeyi agira okuva mu bulamu bw'ensinga ewaka eyo waliwo okukwa ebintu nga oba yali abitunza ebisinga mu maka muzeeyi kyansinga okumwendaku ti kisooka yali mwembi era abeere mwembi nga abantu bamwindi ayi kyensobola okumwendaku kiti tazeere ino baana era tuli batono ine waka oyinza n'obutakiikiriza then n'ekindi ebintu byewaka yabifaako ino muzeeyi yalo era yatyakako ati mujje mutunda eitaka ligundi mujje mukole kino okusinga weyasinga ku eitaka ogwasooka ngaesina likoze eki diwairewo yasinga kubusinga aye nga amazima gali nti tiyatunda ku kintu kyaka kulwa bulwere bwe era afiire nga atukoba ati nja kuwabwe nti mufaayo nja kuwona era weenaawo abasoga ntwala omukisa guno okubeebaza kuba amazima gali nti esente dinere muzeeyi edimu biranadona buli gyetugire diviire mu bantu era abasoga mwebalire yalabana mutwenze mwenze muzeeyi era afuire aire sente dikoze mulumbe lwe era diviire mbasoga era tusongesa guno okubeebaza kese eno gibazika muzeeyi bagigula mu bantu abantu nabagigula abantu ne sente atambuza olumbe buli kintu basoga bana era kituufu batwenzi buli kintu ekyakwa mulumbe lwa baba nakati esene dindi dibedi katambuza kubanga kati amagombe bakola ki tamuke ndisaba dakiika ndala ni mu interview ate gwe tenze butakugema nsoni wandi jakuba aye Dr. Hussein nautayo mukisa guno muno okukwebaza kubanga niwe omusaadde wajjanga neeka wakuba ebifaananyi y'enumba nga tuziana nga tuli muzaayo nakavule wayugaino kulwa muzeeyi wayugaino kulwa muzeeyi nenda kukwebaza era amawulire gona buli mu mbeera yabairemu okobaire nga abantu saadi nali kukwati abandi batanga amawulire g'obulimba ati afuire aye nga abantu edda abaga amawulire amatu ofunyi bamuzeeyi yakayo omulama yajasi ali bubi era abandi bakutumanga obuyambi era babutuusanga sebo abakuwa esente era ng'oduleeta mu idwaliro sebo tukweyanze ino webalire irala omulimu ogwo so kati mpegaano essaawa eno tulijja kulwana naki na ndongo eno endongo eno erimu enkokolamu ategeere kyatwalani muzeeyi mwakitegeera so kati mweki mulina okuba nga mukola ndi kati ekyatwala muzeeyi ayinza okuba kyaviira kukulya ng'alina kyeyakola ki oba kyeyalya oba kyeyanwa essaawa eno mwena mulina okuba mumane nti endongo gye mwediemu bala abagiri muti baganda baimwe nimwe abooluganda balebe mwidyemu mu ndongo gye muli muti baki kyeninza okola kyeninza okwogera balete ba luganda lwaimwe ekyo omane nti omuntu atali wa luganda lukyayenda asobola okikola ki okikukola nga tali kulumwamu weereda dakiika endala olaatedda niyesesasesa nakoba kubanga ni microphone no bakola ki badirogerako era bamuzeeyi baimwe abawuno nswika ebintu bingi ebindi era bona beekolangako okuba amana nti wano tulina okwekolako okuba ekingako
ayi kati akatwa kotika manaki kwekinga okitegeera ayi okutuuka mu myaka gye nimubona ku muzeeyi wemwe n'envu tikyali kyangu okuva ku lwemba ndidi nti kwemweza edukira lwemba lwa muzeeyi lwe yasookerako ene bada muzeeyi yasookerako mazima gende tudidi ayi tuwulira ku ngakayimba obulobozi bula kyonkai ati omuwala obuto njiibwa wogema bubi eguluka era okompera ngero bozirye nilino muhimu kujasika katini kati coping akozi niye ayenga yali ngakatandika nga muto nikati aje okufa amalobozi tigage magana waliwo okunikala akemba kayemba endongo yange niwolokolobo era bwenjikuona kwewala ino akemba konkende ino yali akankubira kende ino so esawa dino tulikubanga tudemera ku ndongo eno tulemere ku lwemba luno zikyendi gyokola kiri eki tujage ma video olwemba luno ebirungi biridangayira tukozese kamera edikola ki ediriwo tuteeke ku video tugiwe eki abantu ayenga mbawa ku magezi nti omuntu azaaniramu n'embada muzeeyi asobola ova mu school fees waimu asobola okola ki obasomesa kino ntibakobera omuntu azaaniramu n'embada muzeeyi baisi asobola ova mu school fees waimu akola ki abasomesa kubanga singa omuntu era mu lwembo olwo nimujja ku poliisi ezirataidi muzeeyani baisi omuntu oyo asobola obakobera olukusa owabula ate omuntu weida nga ali kwenda olwemba lwa muzeeyi okuluyiramu mulina olumuguza bwemba nga mwikoze eki mwikiriza genya naye era mwamanya nti kati olwemba lwa muzeeyi luno tulutunda emiliyoni 5 oba 4 omuntu oyo atyama mwakola endagaano naye meya akola ki meya alukola kubanga esaadi no wazira ki wazira nti oba endagaano gimwako naye kati nimwe beyalikawo abantu abaki abakulu kye mulina okuba nga mukola kulwanirira ndongo yemwe bakole ki ebasomese imwe mulina esano olukusa olujja ku stage mwayembe n'embada muzeeyi wabula ate ezira mwembi wundi alina lukusa kujja kwemba n'embadani era mbeera muzeeyi agira okufa atukwati baana bange omukisa gw'omulina gwa n'embada yange mudikozese bisooka okubayamba era ndiko ku interview wenawe ndi kusabira abantu mwena ndi ku interview linda kati nendo bategeeza nti kasobo olina omukolo gwo otatya nti muzeeyi yavaawo omuzeeyi David Baisi nga mulina omukolo nga eri alina omukolo tuwete tusobola afomingire mbada muzeeyi n'olemba lifo lyako lwafulime abantu tubatumye omukolo gwo gwanuma bulungi mumpe ku namba y'emirimu namba abasinga abasoga bagidi enamba yasembyanga yabina 7 ya muzeeyi era kanjisolo tulegira mu antu bisome eri 0756 0756 87 eyindi kwasobola okubita gye bali bali ku social media eri 0700 2 ede namba osobita oko watufuna bulungi buterevu era mwaja mwakola nyo twakola muzeeyi Baisi yali ku TikTok yali aliku ino ngera mwene na azana kumunembado era esa ina account ye kali active chenso okutegeeza nani aji controlling kati account ye kati nze ni muganda wange oyo kati account ya muzeeyi ya TikTok side to postinga yo ebya muzeeyi n'ebyefwe nga sayo nolemba unoliko ku promote ya kwa account ye baida we ekutujamba ku kinene ino muna ekyo kirungi ndooza mukali ku channel ya Dr. Hussein Media nkali ni batabani ba muzeeyi Baisi bendi nabo nakolwale wabula nongera okutegeeza nti bana mwide mumpagire rangi ndina langi ku bei ensamusamu mwide mumpagire mugule langi ndaganibwa Bugembe ku Dalia Road era kasotuuka ku iduka ery'omwami baba bamweta abani Dalia banani ayenga atunde ine ebintu Dalia yawo so wene opposite awo Dr. Hussein ni wendi era iduka lyange weliri buli kika kyalanyi mwide musookwanga mu kigula ku bei ensamusamu nze ebyange tenda byakulya kinene oboyenda kusigira numba oba kwedabiza isomero ndakubanga nze mwene mbikola ki nkufunira ababikolako era basookubanga kulungiza enumba mukowola abagizi baimwe abagizi ba
bo mugenzi ate we wao n'abagizi baife batabane bo mugenzi tuna kubasaba ekintu kirala nti mutwende ino mukono gumwalaga muzeeyi bana gwire erife kuba kati nife sana mu kifo cyane tulinge mu kamera mu kifo cya muzeeyi bwe munayenda ife muna mwenze muzeeyi amazima ne bugali muzeeyi mwamwende ino kuba ngabonesha ku magombe ga muzeeyi abantu abali gale mana nga tuswa kubagengana kumbe nona bali bere kumbusoga kati singa abantu bona abali kulumboko n'abataliku nga mwendeza muzeeyi ebirungi bana tubasaba busabe tubegaira abasoga twenda mutwende nga mwenda muzeeyi musabe ni ka school fees kubanga mukasoma by the way tukasoma twakoze ekimina ekyo ekya siyasini yafo kati tusaba bambi abalina ku obuyambi musobola okutugemera kubanga mazima gali nti otutwesobola ifenga okutubona ezaki tuli tusobola kwesobola tusobola kweganirira ayinayo bursaries ayinayo scholarship ayinayo support na financial ene osobola bambi okutukonaku walutegeezaaku twafuna obuyambi bwo baba katonda dakwirizawo era kyendidi nti we munaabanga mutusupportinze musically ekyakida kulema nikyo otusuubira okutuwa emikolo okutuwa ebivulu era atola omwe akasente akasomesa muzeeyi baisono yali ku baganda be bameka muzeeyi agira okuva mu bulamu obwensinga waliwo okubameka abalala omuwendo gwe ntidda kukukobera ekamba bale asooka ni baba wange Nelson Kasuda Meiso yabayo muzeeyi mude Friday wabayo muzeeyi bazibu Robert wewao tibamazeeyo abo baliwo balamu era baliwo kulombawo era omusika saa eno gwenta muzeeyi wange saa eno kuba yamala okunzaala bulungi bamweta muzeeyi Nelson Meiso Kasuda awo yawangalira yena wairenzi saa eno yo natwala oluya lwaife naye era mubigere bya muzeeyi ng'otwaire ku nze nti bampa obusika ayi saa eno muzeeyi wange antwala ni muzeeyi Nelson muzeeyi ali alina abaana 7 muzeeyi Beisi omugenzi omwana w'omukulu bamweta Namaganda Brenda muwala olwo muwala gwe nabonago abasinga babeti bamwidi kubanga be tabangala eno yanife ngange no ngabe no kuliye yokukola ki aine mimoja atambuza kati oyo no muwala omukulu muluya bamweta Namaganda Brenda kati omwana omukulu muluya Mbalenzi bamweta Mugabi David Kasuda Baisinga ninze kati kokwera kwa balongo waiswa nitenwa bano kwera kwa muwala amweta Sala Chakuwena nkwanga kwera kwa mulenzi amweta Mukama Oweni kwera ku Mwanguzi Nixon Kasuda ngabona bona bazalibwa mama gundi ono gubayetanga na mulinda muna abana abo mulimo koko ngabo bide byasere mama banda gulo aye tutabitamba ayi tutadabireka ero musada gatukaita berati muzeeyi yake saa ayi otwagane ekeyo tuyawula wonso omwana mama wonti namuzala tuli kirala yes tuli kirala so bananga musobola okubanga muwagira David Daliki yes musobola okubanga muwagira Prince Lotens Uganda aye mwija mu ndonga y'abakazi bajja abasumbuwa obana muzeeyi ajira okufa yatukoba ekirala ati baana imwe mu music oba ne talent bingi bikweyoleka aye ate okusalawo kuva eriki kuva erigwe era yatukoba ati muteekirizanga malala kubatwala era kyendi njasobola okwemanaginga bene tinti buyavayo tumusembeza tuli kituufu ate n'ekindi ekikatuyambaku nti tukasoma tiyasobola kuteteganga tukasoma mazima ababala ayi wajisibeta muwala nga akwile ku serebu katika makubiri nze ndi wano minga babinge abakazi minga babinge na nzira sala onakandi lelo ndi kwana ku mutolo lelo no musoga no mukiga aye munayi ngwe unisa ino kubango babinga oli musada musiramu abasiramu abana kalombo lubaka abakazi nati kati no tunonya bugeiga yo obasembeza era bajja nebibyo aye ate munayi kitufu abakazi bakwamba bakazi bakaza kitufu ekyo abakazi bakaza ate bakyala bukyala aye kukyala bakola ki bakyaluka ekisinga bukulu mudafu nerinira mujatambula omwembi takwana ibanga inene omuwala nga tamwikiriza mu wiki obo solo tegula omuwala mona kwa ibiri solo tegula ki niwo oboje ku kivulu lweno lo tegula ki omuwala
ayo olina kumana bumana ekikoze eki Ekikutoye. kikutoye ku ndongo kyononya mu ndongo Yes, sir. wokifuna Yes, sir. titwenze muzeeyi yafe butwe mu fesirimu ayo nganda okuba determined okuba n'ekirooto kimala bimwe byova okwogera kwebyo bwe mbanga ine ekyo kyange nti nenda kuba muntu gundi nga kizaamu bakazi wakimba kino nyamba kazi ate Okitegeera. Bati kisoboka ekyo. kisoboka bisoboka okay so mukama akuma atakumira mpeera tujja kuba nga tuyizaganyamo mpola mpola mube bulungi tukali walala tujja kuba twira Yes, sir. tuwayi Tuwe yaziza ino. yanze okutyaza Mwe bali eno baba.